فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا نارا التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Muhajir yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyerahan mahasiswa kepada camat oleh Dekan Fakultas Teknologi Pertanian. Kepada Bapak Insinyur Lukmanul Hakim, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina wa rasulullah. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini,